Zu Düdling war ein Workshop für Anfänger für afrikanischen Tanz zu lehren. Nina war dabei und hat mitgetanzt. Zu Diedling um Strutzbierg huet Lolamba, Angas Bealwe und anderem Jambe-Choren ubieden einen afrikanischen Tanzworkshop für Anfänger organisiert. Das ganz gouf geleet vom Emilie Dietrich. Ich war mit 2 Freunden austasten, wie viel Rhythmus mir am Blut tun. Oui, je m'appelle Émilie, je viens de Metz en France et je donne des cours de danse africaine à Metz. J'ai découvert la danse africaine et la percussion au Sénégal il y a une dizaine d'années et je me suis formée auprès de profs guinéens, donc d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus ici à Metz, à Paris, en Espagne, pour voilà, nous donner le goût de la culture africaine et de la danse et de la musique. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon de laquelle les Européens dansent la danse africaine et les Africains? Oui, alors il y a une différence parce que les Africains, ils dansent depuis qu'ils sont enfants, en général. Donc ils ont les mouvements qui sont un peu plus accentués. Ils ont une façon de bouger la poitrine, le bas du corps qui est différente. Et puis en général, comme ils dansent depuis qu'ils sont enfants, ils ont une musculature qui est plus adaptée, plus développée. Mais après, il y a des Français qui savent danser ou des Européens qui savent danser comme des Africains. Mais ils sont rares. Est-ce que c'est vraiment difficile à apprendre? Non, c'est pas difficile à apprendre. Le plus important, c'est de comprendre la musique, de bien écouter la musique. Et après, on se laisse entraîner. Après, il suffit de suivre les pas et voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de workshops ici en Luxembourg? Alors, il y a des cours de danse africaine à Esch-sur-Alzette. Et après, moi, je donne des stages, des mini-stages régulièrement, à peu près une fois par trimestre, ici à Dudelange. Was mir für allem ganz gut gefallen hat, dass Leute aus allen Alterskategorien dabei waren, und jeder gut mitgemacht hat und den wirklich nicht brauchen zu genieren. Du hast heute beim Workshop mitgemacht. Wie fühlst du davon? Ich finde wirklich ganz flott fand für allem auch, weil Emilie ein ganz natürliche Art Weise hat, für das Ganze zu machen. Du genierst den Schnitt, wenn du etwas nicht kannst, wenn du es nicht matt kannst. Auch die Musiker, weil es doch gesagt ist, dass Jana den Niveau haben, den es doch ist. Das heißt, du brauchst nicht zu genieren und das ist einfach angenehm für mit der Musik, da Rhythmus dann sich zu bewegen. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Wie hat dir da gefallen? Das war ganz super, das war eine immense Erfahrung. Das war die erste Jahr, wo ich gemacht habe. Das war wirklich flott, ein bisschen anstrengend. Also dir da schwer gefallen, das nur zu tanzen, weil du am Anfang ist da ein Tanz als der für Frauen. Bestimmt das. Der Rhythmus von der Musik, der ist ziemlich einfach. Mit Bewegungen, wie zum Beispiel mit der Brust oder mit den Hüften, das ist für einen Typ schon ein bisschen mehr schwer, denke ich.